Apex News, India, Northeast. Kublai Pibro, Kanega Apex News India, Kikubar Bantuli, Piba for Dor Marbo. Kini Pasha, Shikimat Kibakongsan. Kubor ki babanya kajing ki ha JNU kalapeni bat kajing kan an namar balakan no balapeni ya kajing kan tho persha ya kijing tho slogan bat mu ban penchi tam persha ya umintri rang badu kari Narendra Modi bat umintri kampo yen jong ka sarkar pedeng u Amit Shah halor kajing kan ta jamin da ka Supreme Court ya u Umar Khalid bat u Sarjil Imam ha ka mukaddima penyaki ha Delhi ha usnam al hajar arkhong kabala penlong yaki bor penya jong ka school ba ban FIR halor ka te katam kashiti balatho da ka por sinchar jong ka Jawaharlal Nehru University JNU cheki pule jong ka Delhi bat ki ka to ka ni ki samla pule ki bala penni ya ka jing perta ki ba persajur ki ba pek hi wer hakasni ningkong ki long kum ka jing pensha hakayin bishar bahe bahak lido bat ki ba penpau ya ka jing bamburam ya ka riti sinchar padba Kapriyanka Chaturvedi kabade ke MP jongka Chief Sena UBT kalakan tho bat berngam jor halor kate ka jinja kabalaja ha JNU campus hening kamiet kalaong nga berngam kum kini ki jing perta bat omde ban penni shanu ru la ka long hapo ka JNU shabar ka JNU neha kanu ka dong jong kari omde ban cha ek jing perta ki ba kum kini मैं बिल्कुल उसका डिनाउंस करती हूँ। ऐसे नारेबाजी कहीं भी किसी भी कोने में, चाहे जेएनयू के अंदर हो, जेएनयू के बाहर हो, देश के किसी कोने में इस तरीके के नारे नहीं लगने चाहिए। ये नहीं भूलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और वो इलेक्शन के आधार पर आए हैं। और अगर आपका मतभेद हो सकता है, मतभेद के चलते आप अपनी विचार रख सकते हैं, पर किसी की कब्र खुदने की बात, किसी की मृत्यु की बात ये करना सही नहीं है और आपके ही केस को और वीक करता है। विपक्ष में रहकर हम अपनी आवाज़ बुलंदी से उठा सकते हैं अगर हम संयम से, निष्ठा से और सही तरीके से अपने मुद्दों को उठाएं। इस तरीके की नारेबाजी कहीं भी सही नहीं है। Hakarai ka bakong san ka Supreme Court of India kala batay pagba ba ki kirtong SC ST but OBC kila ban shimbenta ha ki shuki open category lada ki yo ki marks palat ya ka jingpen bek kelum tangkat kum ka jingla Henry ka ying bishar kalapan pau kawe ka kindon ka bakong san kum kini ki kirtong kim day banyo ya ki jing mentoy bala ban bu kerpang kum ka jing pelat ya ki rita ni ki jing persyam ki ba khambon kaying bishar bahak redu kala banjur ya ka general category shong nongrem ha ka jing le padba om ha ka jing ya pherjat benrio da ka ba ar jing sno tho shai halor ka jing ya kren bala shambha chapang ka policy reservation. The Supreme Court has ruled that candidates belonging to SC, ST, or OBC categories can secure open category seats if they score above the general cutoff purely on merit. However, the court made it clear that this applies only if the candidate has not availed any reservation benefits such as age relaxation, extra attempts, or concessions. The court underlined that the open category does not belong to any caste or community and is open to all candidates who qualify on merit alone. The Supreme Court kala penjari ya kakindon jamin ki ba penkring ya ki brio ki ba sha keno haki mukadduma jing kulumar ha Delhi kaying bishar kala mana ya kinu ki jing tho ni ki jing pelat ba ling ba ka electronic lani online ki ba ya dei bat kani ka mukadduma kala boru ya ka jing mana bandet shabar ke Delhi klem jing yo jing bet kala khang ya ki jing ya shimbenta ha ki jing ya ki padba ni jing ya lang bat lakhang lat ya unong sha kanwa banya so bat kanu ka kenhon kabadon jing ya dei bat ke FIR
The Supreme Court has imposed stringent conditions while granting bail to accused in the Delhi riots cases. The court has barred them from making any electronic or online posts and restricted them from leaving Delhi without prior permission. They are also prohibited from attending rallies or public gatherings. Additionally, the appellants cannot associate with any group or organization connected to the FIR. The court made it clear that bail does not mean freedom to influence, mobilize, or interfere with the case in any manner. District jong ka Jammu and Kashmir la pinjur ya ka jing pahara ha ka leng ka jaka jung okai pathai ba kongsan namar ka jing hap snowfall ba thamai bat ban kan tiu ya ka kam jung okai pathai habha diwa uwe unong jung okai pathai ubala ai buram ya ki shipai India ki ba pin tikna ya ka jing shngan ki la karpat ya ki breu banwan jung ya ka te ka than ha ki ayom snam thamang. Aerospace startup X Infinity Aerospace kabadan ha Bengaluru kadang pinwandur ya ki unmanned helicopter platform jong ki padba kari bat la jer keteng komputer bat citak kabapin i ya ka jingyat shaprang kabakongsan ha kabinta ni ka rukom shnai ki lingsun bat ki tiar yada jong kari India. 50 सालों से नौसेना का चेतक और थल सेना का चीता हमारे आसमान और सीमाओं के प्रहरी रहे हैं। अब यही दिग्गज लौट आए हैं नए रूप में। चेतक अनमैन्ड और चीता अनमैन्ड, ये है नया युग। NCAS नेवल चेतक ऑटोनॉमस सिस्टम और ACAS आर्मी चीता ऑटोनॉमस सिस्टम पूरी तरह स्वदेशी, पूरी तरह ऑटोनॉमस। रात के अंधेरे में समुद्र के ऊपर चेतक यूं उड़ान भरता है, सेंसर और रेडार से लक्ष्य पहचानता है। ऊंचाई पर सियाचिन में चीता यूं पहुंचता है घायल जवानों तक। राहत और आपूर्ति पहुंचता है रेगिस्तान में। निगरानी, संदेश और हथियार सहायता सब बिना पायलट के। समुद्र हो या स्थल, हर मोर्चे पर तत्पर। 750 किलो पेलोड, 4 घंटे की लगातार उड़ान, 20,000 फुट तक संचालन, सेंसर, सर्च एंड रेस्क्यू एंड रिप्लेनिशमेंट, सब एक साथ। ना कोई जोखिम, ना कोई देरी, बस सटीकता, भरोसा और शक्ति। चेतक और चीता अब मानव रहित, पर पहले से कहीं अधिक सक्षम। निडर, सटीक और स्वदेशी शक्ति का प्रतीक। भारत की सुरक्षा का नया अध्याय, नई उड़ान। एक्स इन्फिनिटी एरोस्पेस
igniting innovation. Hakamukod dumathok pisa kabakraw haka United States gibor sensyar kilala bapalat $7 million lasyem kabuling ba kawe kadukan thok da kabapenden kam ye kijing hit thok ling ba tam na ni snap transaction. We are announcing federal charges against two men, Antonio Bonner and Saul Elisme, for large-scale SNAP benefit trafficking, a scheme that turned a program designed to feed families into a multi-million-dollar criminal enterprise. SNAP benefits are also known as food stamps. The defendants are charged with one count of food stamp fraud. As alleged in the charging documents, these men abused one of the government's most critical safety net programs for their own financial gain. This is taxpayer money meant to keep people from going hungry. These defendants decided to take it for themselves. These defendants exchanged SNAP benefits for cash, which they pocketed. Bonner, a naturalized U.S. citizen from Haiti, owned the Jesuela Variety Store. Elisme, a lawful permanent resident also from Haiti, owned the Saul Mache Mixe store. These two businesses were co-located within a single storefront in Boston. To be certain, these were not supermarkets. They were not full-service groceries. It would be a huge stretch to even call them convenience stores. Kubor ki tu baka China kadang pinkre ban pinkinria ya ki missile ki air defense system but ki drone sha Venezuela da kabakano balalong ban pinyada lani escort ya ki oil tanker jongka China. Kani kawan hapadeng ki jingja haka Sani Himasima haka Rakas haka ba ka Delcy Rodriguez kalashimti ya ka kam nong yalam kabalap benjur ya ki jing haka Sani Himasima. Unong ya an barang ba but unong ya lam ka Congress upi chidam baram ulami na kaliang jong u adini power hakaying bishar ba hakledu kabala ailat ya ka company ban ujor persya ya karai jong kaying bishar ba hakledu jong ka Gujarat kabayade but ka khajana boarding jong ka SEZ. Kani ka jingja kalapani ya ka jing toket hakasan Himasima khamtam habadang don ka jing ya kantho san pathay kabadang yay beteng persya ya ka Ardeni Group. Senior advocate and former Union Minister P. Chidambaram appeared for Adani Power before the Supreme Court in a dispute over cess electricity customs duty. The apex court allowed Adani Power's appeal against a Gujarat High Court ruling that had restricted a duty exemption to the 2009-10 period. The case will now be examined by the Supreme Court, focusing on whether the exemption can be extended to subsequent years. Tagi tu kubor nila polisi kabakut tah tu bingin dia sembiang kublai shibu. Apex News, India, Northeast.